Number 2 is prayer. Habang admitted ka, you need to pray for your gift. So nga noon nakita I believe kami nga kanya ti gift of healing, gift of faith, gift of miracles. So nga I pray, Father God, I believe, I receive dagito nga gift. I pray, help me how to operate in this gift. Help me to see nga makita dagito nga spiritual things in my life nga nakadeposit. Hallelujah! Ijay, Ephesians 1, verse 16 to 21. Ang basa kitaan tayo sa magmano nga verse dyan. Iso nga ni Paul, kanayon nang ikalkalalag what kind of power tiyadan kalagida Ephesians church. I have not stopped thanking God for you. I pray for you constantly. Tuloy-tuloy kalkalalag mimat na kayo dito church. Verse 17, asking God, that we did the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you spiritual wisdom. Adan ka na kayo, the spirit of wisdom, ngamti may kalkalalag, the wisdom na work. Tahan ng ikalkalalag na one pa spirit kalakwada, adan the spirit, ngamti ag-work kalakwada, the wisdom, the Holy Ghost. Isunga siya, I have already the Holy Spirit of wisdom. Pero ikalkararag ko, Father, I believe the Spirit of wisdom is within me. I pray for this wisdom to operate in my spirit. I pray the wisdom, the word of wisdom, the word of knowledge, and insight so that you might grow in your knowledge of God. In the kingdoms, sa baliting kasali dahil. Kita nyo, grow kayo in knowledge. Ito mapaypayan that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. So ako i-reveal mo, Father God, I believe, Father, Son, and the Holy Ghost, nagbabalaykan kanya. The Diyos di heaven, isumalang di adda kanya. So, i-reveal mo di sarilim kanya as a powerful God, Creator nga God of Abraham. Reveal yourself to me. I need knowledge. Adakan kanyak, but I need the knowledge nga you are God of power, God of health, that is within me. Karakaralag ko rin yung maramdaman na i-reveal. Ngin matutilibol na so napaypayan manan. Wow. Karalag kang manan maramdama. Tango mato manan o mapuy manan. Kaskas day. So no mamingsan da tayo. Akikinita tayo kasi paparihas tayo. Wala nakutyo na kita nga verse kat baka ko nayo naabot ko tinaabot ni pastor. Ano taga kasi kakadua pa pastor kat praise God for that kunak no naabot yo. Ngamti problema. Kung nakakariya pa, Pastor, ibagayo na abot yun. Gaminto na awan kasapulan nyo, sabali mo tikas tayo, in kayo dumawat, awan kanyak pa'y tikas ta. Da kayo mo't ni Pastor daw dawat. Nung naabot yun, na din naabot ko, dihan tayo magdawat, because we believe na we have the spirit of prosperity and blessing. Isungan sa valid knowledge. Mabalin nga mo tayo aming ti versikulo ng di kaunag. Ti knowledge mo jay, di reality, di biyag mo, di tinagdudumaan tayo. Hallelujah. Amen. Isunga you need to pray nga may reveal ni Apo Diyos. Magkaroon ka tin knowledge, iday fire nga adaking ka. Magkaroon ka tin knowledge, iday blessing nga adaking ka. Magkaroon ka tin knowledge nga kukwam, di kukwana. Magkaroon ka tin knowledge nga ada, ken ka ti amin nga power ni Jesus. Magkaroon ka, alagay di tin knowledge nga may kalkalarag. So nga di karakarara ko, Lord, amo ka da kakanyak, amo ka sa kati Diyos ni Noah, sa kati Diyos ni Enoch, sa kati Diyos ni Noah, ni Abraham, bagbagak amin na kitay.
Diyos ni Joshua, kung nakita Diyos ni Gideon, the same, si kaday Diyos ko. Kasano nga namamuda ka, Apo Diyos? Nga pa'y nga permi launay ti faith na nga nagdakal because of their knowledge. Apay nga nakaaramid na kinaka-standay day. Gapo, tayo reveal mo't sarilim kadakwada. Adda kamat kanayak akas kadakwada. So reveal yourself. I need knowledge. Diya intuno, may dyan knowledge nga mas deeper. Diya ka nga umapuy. Amen. Whew! Hallelujah. So prayer. Kita nyo ba the power ng ikalkalalag ni Paul 18? The eyes of your understanding kat may enlighten malawagan. Tapno mamamuyo no anya ti hope namnama tilang ayabana kada kayo. Kino anya ti kinabak ng ti gloryana nga inpatawid na kalagiday sa santo. Kita nyo, adan nga inpatawid na ngamhaan tayo pala nga amo. Han tayo nga na-enlighten. So we need to pray for enlightenment. Oh, ilawag mo, lawagam, timatak. Tamakitak, no kasano kadakkel, the power mo ng create heaven and earth. Ngay so, the power nga nagbabalay ka niya. To no may revelation na, the knowledge na, inbapuy ka manan. Amoy nung makita yung powerful kayo, medyo narigat ka man nga maanawa. Sigurado, talay ka di hospital, kaya po. Kasi, kung kikitaan ko't palay dyan nasugat namin, di ba? Kita, di kinagagot na. Nagkukuros ta, nagsakasakati, unuan niya di. Maupay ka, kasawan power na. Ngayon makita mo kataday, power of God. Okay, tuloy, verse 19. And what is the exceeding greatness of His power to us who believe? Noon niya kiti kalakkel, ti panakabalin na nga lakal at tayo nga namati. Nga iso, tagtal trabaho, dayday nga power, nga mighty power, kasi tagwo-work. Verse 20. Nga iso tinusal na di pinagungar na li Kristo ken patay. So the same power din ang pagungar king patay, the same power nga dakala tayo nga namati. Kaya di meditation ko. Nga mura nag-iyan di ay, parihas ng pagungar king Kristo king patay, ng pagungar king ni Lazaro. Amen? Diyan ang create heaven and earth nga Holy Ghost, iso diyan dakala tayo. Gamti kurang tayo diyan knowledge. Di kumati desirean nyo gamin nga believer dito eh. Siya kraday ti desire ko pa. Isu nga mapaypaypayan na kamapaypaypayan nga tumapat. Kasmaligan, padasin ni Antichrist nga green, tumapat. The label mo dyan. Why? In mapuy ka eh. Hallelujah. Nagganas. Isung pala si tagtaginop ko tata, agasong kano da jay, hanman nga di tagtaginop ti basihan. Pero iti gamin, kung na in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Ti may isang gift nga work, dagiti lalakay, ag tagtaginop danto, ti tagtaginop. Di may sakay jay talakayak mo tunay. Amen? Dagiti agtutubo, agipagtulan to. Ngam jay lalakay, shall dream dreams. Ikiklaim ko nga, help from head to foot. Tapay na diya, kakrams na diya, sakak, pailukot, medyo dabay lang. Di, meditate ka na diya. Inpakita na Apo Diyos, nga dada diya ng tali, nga pandamon lang inikat. Sige, pugsatin yun. Ikatan yun diya tali na. Kitakat string ti gitar, na di tangan ti sakak, hindi ramay na nga babasikat, pinaggalugalot na. Praise God, ta kinartib na. Di kinartib na, ninawan nga paiso. Oh, amen. So nga nagiging dyan na riyo-riyo, baka ginalugalutan lang kasi kulak. Hanga dyan tabang nga talaga tirasula, lang galot na ilay. So kailangan i-meditate mo, you have the spirit of help from head to foot. So makita doon, manganggag yun na kasasaot, from head to foot. From the top of his head, apo, nalaing tayo ng English, to the soles of his feet, kung kukunala, or right foot, or left foot, kung kukunala dyan.
May kat ti aming nga sakit. Yun. Mag-aasom? Apay kaskasaut na diyay. Tawakan na yung galo-galot na. Ngamunuhan mo, nga, the fire mo. The fire mo, siyempre lugalot, kasi mo diyay mapugsat. Amen. The fire nga Lord, Holy Spirit, electricity, fire, wind, kasla magnet, water, oil, kakasinit ay. Isungan no agilihan sa kagat, kunak na ron. Anya ba kailangan na fire ba o no oil? Amen. Ngunod di mo nyo, fire of the Holy Ghost. Ngunod nagkukurad, oil of the Holy Ghost. Ano mo yung apply ti fire sa karkaro maksat? Mawawatan yung sa misan oil. Amen. Gapo manantad na fire, pati nasugat, fire. Apay uramom ngayon, sugat lang ay oil. Mapupulutan. Agbabara. Nyangay di kargamidjay. Oh. Nyangay. Oil. Mabalinmat. Nyabay. Refreshing. Because the presence of the Lord, yung nati-refreshing. Nagidjaya, isong agalaw kayo ijay. Tahan nga amin agilihan sa fire. Urabasyanda. Uramam amin apay demonyo dayam. Oh, amen, amen, amen. Masusulwan tayo because may prepare tayo para ijay greater nga mission tayo. So prayer. Jude 1:20. Praise God. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. So prayer ma-build up jay faith mo, ma-build up jay spirit mo. Praying in the Spirit. Hallelujah. Ti in the Spirit nga maysa nga mang-stir up jay speaking in tongues. No agtatangs ka, your spirit, pray it. Amo tayo diyan. 1 Corinthians chapter 14, verse 14 to 16. Pakinayon nyo diyan. So prayer. So nga niya i-break dadya kina Diyos na nga maawatak, magkaroon tin knowledge. I-break na giday gift ko nga work. Malagi ko na kinit hagin di that they give na the word of wisdom and word of knowledge, kanayon nang in-pray, nakita na the Ephesians nga diyan. Kanayon nang in-pray, nga nag-work. Hallelujah. So nga ti prayer, karkaro in the Spirit, mapaypayan di give mo. Number 3, in Acts chapter 13, verse 1 to 4. Worship. Inayon nyo the worship. Kanayon ka worship. Halangan no umay katoy nga makiservice. Kanayon ka worship. Ano siyak no amisan, thank you Lord, worship you. Si kaday Diyos nga talaga nga powerful in my life. Si kaday Diyos nga kinarangay ko, I worship you. Si kaday Diyos nga kangatuan unay, kabaknangan unay, pinaka-powerful unay, ayan ti authority, amin nga authority. Tid mo kini Lord lagi dyan, dadeti worship. Sikati salon up forever. Sikati kangatuan nga healer in my life, kuno kunami dyan. Hanlang nga ditoy, atmosphere, no ito'y lubong, i-personalize nga kunada ti bagbagami nga i-personalize, no pa'y para kada tayo amin alaam ijay sarilim. Kaya kunada nga personalize. Kasmarigan ko man ni Jesus para ti so amin, pero Jesus, you are my life. O pinersonalize mo.
Tain bagam nga isuna ti biyag mo. Oh, you are power in my life, in my body. You are blessing to me. Yan. Apay panay amin kin ka. Personalize mo. Hallelujah. Oh, praise God. Dinaulong na ganyan nga pa-prophet kan ti Ija Antioquia. Kunalay dyan. Verse 2. Oh, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, as they ministered, tinaduma worship, they ministered, fasted, nagay-ayunar na. So nga hangan ay kate ayunar, uray under grace. Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. Nagtimak ti Holy Ghost. And when they had fasted and prayed, yan, and laid their hands on them, they sent them away. So mapantayo tila duma nga translation. NLT, iti verse 2. One day, dagitoy, di adaday jay, naulong da. So panay be-believer gitoy. One day, as these men were worshiping the Lord and fasting, worshiping as they ministered, worshiping. Iso nga di ay, oh, hallelujah, oh, Rabasyanda, oh, hallelujah, oh, Jesus, ika iti doctor of doctors nga nagbabalay ka niya, oh, Father God, sika ti all-powerful God, oh, Jesus, Holy Ghost, amin nga power ni Father God, kat alaking ka, kung kunamiday, kat alaka ka niya, habang agpipray ka, ag-worship ka, worshipam ni Apo Diyos nga alaking ka. Amen. Halang nga worship am di aday di heaven. Worship am ni Apo Diyos nga nagbabalaikan ka. You are doctor of doctors. You are possessor of heaven and earth. You are so very rich, God. You are so great and power, wisdom, knowledge, understanding. You are here within me. You are God. Di ka nga ma-inspiran. Tinadong nga kabing worship, ada ka di langit, sikangay. Isungin surudak ni Lord, nga worshipam di Diyos nga nagbabalaikin ka. So, di ka ma-inspiran. Malamdaman na i-reveal. Tanuan niya, ti pang worship mo kanya na, so ti pasubli na ka. Last, practice. Practice mo di gift mo. Woo! Amen! Mapantayo man, maminsan pa 1 Timothy chapter 4, verse 14 and 15, ti ESV. They meditate, tinaduma, practice. So, nagbasa-basa ka, apay dito yung meditate, apay dito yung practice, apay dito yung apay nga hanga may sa ating kastada dito. No, kita ang gayam jay Greek word na mabalin. Amen. So do not neglect the gift you have, which was given you by prophecy when the council of elders laid their hands on you. Verse 15, practice these things. Devote yourself to them so that all may see your progress. Practice these things. Amen. So practice mo. No give mo kat gift of healing. Practice. Di kang may stir up. So, di nakadadalak tayo ilihans-lihans, nagadong ililihans ko masaksakit, kaya di pa nagpipreach ko, pa-practice ko, di gift kong ag-preach. Iday, nga mapuy. So nga, minsan nagdanggagak, ag-edit kami, dangdanggag, oh my Lord. Kung kulak na minsan, ano ti mga apresyal, kung nusyak ti mga danggagat, oh my Lord. I need more knowledge. Iti preaching. Kung kunakiday, kaya't ko ma-improve pa kaya't ko nga umapuyak pa Amen. Ako kaya't ti kastoy lang nga preaching, I need more knowledge how to preach. How to teach. Ito no ka man ni practice ko jay reveal ti Holy Ghost. Kasjay. Iso nga dehan nga paus-usal, haan nga umapoy.
tahaan nga agpa-practice. So, ano ti give mo, i-practice mo. No, ada give mo ti giving practice. Ingga na nga dumakal. Ada give mo ti prophecy, practice. Kasi no ka, oh Lord, help me, teach me how to prophesy. Ito no, Allah, practice mo. Tano na mo medyo, ay, hansamot nga si kadejay, Lord. Alam mo lang ka kasjay, no damo. Ingga na sanay ka nga expert ka, di palagdangag ka niya na. Hallelujah. So ano siya, no, pipreach sakat kwa, habang agpipreach sakat dito, agdangagak mo lang, tano, dati isingit ti Holy Ghost nga new, nga kaya't nang isingit ya outline ko, isingit ko nagyay. Kasjay, nasiglat ka, agdangag ka niya na. So ano, minsan after you preaching, nga haan mo nga naala na jay, ay so, saglaladot ka, madmaliti rupam, tahaan mo nga naibaga, jay ibaga na kuman. So practice di jay next time ko namanan. But the more you receive mo, I am a preacher, I am a teacher. Oh, I have the spirit of preaching, the spirit of teaching. Help me to know more about this. Kaya nga mapuy. Hallelujah. Bis nga masabsaban, umapuy. Dati ito pa yung osmargan. Binilieve you din, preach ko, nagsapa. Daday, ko nga yan. Self-deliverance nga yan. No, binilieve you diyan, kag in-accept you, possible nga next nga week. Kat umaymanan nga naupay. Nung ti kasamanan diay, kasama manan permaan. Papuyo manan, i-meditate mo manan, worship ka manan kay Lord. I have the spirit of prosperity, Jesus, and the Father is within me. Kinarang ay kao Diyos, itibiyag ko, I am rich, I am rich, I am rich. Kung naman na apply mo meditation, prayer, worship, and then practice. I-practice mo nga panunot, nga prosperous. Apay kasanulay ta. I-practice mo di nga, urag mulmulaga kaslaka. Practice mo, ngagmulmulagat ka nga narangay. Baka kunayo, ay, so na namin. Kasi ano magit kita, takasala, umay umutang. Tapalang kita na ni panpalagnam, panagmulmulagat mo, talagang narangay na ito yung pastor. Ipapractice ko eh. Ay, awan. Mamalaw! Practice that thy life in positive thinking, you are rich. Practice. Ag-aka, ngakas, yan nagbalinam. Practice mo rin. I am a doctor. Nukong ko namin dyan, practice. Masaksakit ka? Ay, kas dyan. Doktor ka nga ron. Divine doctor. Okay. Dani Carla, medical doctor. Sabay divine doctor mo no amuna rin. Dua piman. I am a divine doctor. So nagkuyog kami. Kaputa ba, apuyak no aming san. Siyak tumununo na. No dagpan natin. Ay, damay sin of Jesus. Inagsaganan na pala dyan injection na inlians ko. You see? Amen? Kasi nawan pa pamati lang. Ay, injection tibagay mo. Kung naman. Yung ag-aakak nga kas as a physician. Because I have the spirit of healing or doctor nga spirit within me. Because of him, kaputa iso na kanya ka spirit iti doctor siyak ti ag-ak by his power. I-action nyo, practice nyo. Ay, adaya mo ti kasawan. Kasla nga aday bubulsa mo. Ang kamuno, anay kasan eh. Magmagnaka kasla. Han mo panpanuton nga wan ibubulsa mo. Kasla, adu. Nagrigat nga ko aday no 9 tauan ka lang.
Isu nga ididamok nga pastor niya, basit kilabgip mi nga rod. Di nagserba. Isu nga daw papanan mi, kukuyog kami, mga agumatan kami, ti merienda, uno ka syakti, mauli tam amok nga pa 500 ya kwarta. Sige, bayad dabay. So ano ko, agmerinda kami, syakti mauli nga kautata, syakti, kaslati feeling ko, syakti kapupobrian kada kami nga napanidyan. But, the first nga isurwandak ni Lord ito, ure kakaisuna, amok naman ti bayadan, ure kakaisuna, sige, syakti agbayad, kaslangat Allah. Nilawang kami dyan, duwa kami dyan may isang pastor, I know dakil the blessing na Kat kuna na, han, pastor, amok ka, naknakal blessing ko, sika, kuna na, ano nga walin, syakti agbayad, o no? Mas lang kami, dinulong kami, di kasiran. Siyempre, mas tao di kasir, talaga mo tagito, disidido na agbayad. Ngam kinabudo na, kakaiso na ba'y kanyak? Nga talaga. Ngam ino-overcome ko na yung gana nga na-overcome ko nga haan nga siyak de kakaasi, I am rich, I am blessed. E di naiyak ko na jay nga work. Ngam na kakasi ka kalayon, iso nga iila, iso nga katendo day. I-practice yung ag-ak nga you are blessed. 1 Timothy chapter 4 verse 7 and 8 last verse. Have nothing to do with irreverent, silly myths. Kaya mabatpati ka na giday kuam. Is-istorya. Diba bakit? Nagiday nga is-istorya na lang awan iti basihana. Rather, train yourself for godliness. Train. Okay, verse 8. For while bodily training is of some value, godliness is of value in every way. Amen. Ada promise na tatangabiyag kiti masakbayan. So nga di bagbagak, di blessing tayo, di aramidan ni Lord, ada aramidan na tataka na tayo, kendi masakbayan. Han tayo lang nga pang masakbayan. Uray tatanga, biyag tayo tatanga, agdama. Ada di mangyari. King James Translation, verse 7. But refuse profane and old wives' fables. Ito, istorya ti babakat. Lagi day, kwayo pamahin, kas kalakwa, ibulang yung amin na yayan. Hanga no New Year, lumubulsam, kano ti pantalon mo kat ala bulsa na, tanga tawon na, mamatati ka sa. Ha? Agbayad ka ti utang mo no New Year, tamautangan ka iti unos ti makatawan no hang kaagbayad. No pa'y mayat ni Jay nga maanang nga ladsay. Alam nga nagbayad ka at makababayad ka nga talaga ni Lord. Amen. Ikatan yun na kita, nga is-istorya. Nga ada ka no, ti kastoy, kung ako na nagbabakit. Old wives nga ron, di ba bakit? See, iso nga ti exercise nyo kitli, godliness. Ti exercise nyo kitli, dyan na Diyosan nga kinasiasin noyo. I-practice nyo. Hallelujah. Dadi mang paypay. Apan mo ikasakasay nga talaga sa bali na ita. Literal. Dahito'y mapaypayan ka, damo nga i-exercise mo. Woo! Maskulado ka, amen? Verse 8. Bodily exercise, profited a little. So that jay. So ano tayo ag-exercise ka talaga, di bagi tayo. Dahito'y physical. Isuta mo ka, may isang akurang ko, kanya ka tatay. So ano agringak mo nagsapa, pasalag-exercise sa klatamat, alamat di basit nga dumbbell ko, jay. Exercise ang latamat. Tala maited na nga, basit, nga pagsaya atam. Bueno, salon at tibagi. So, naging nga may sursuro ka, di maha-high blood, na diabetic, ag-exercise na kumagamin. Haan nga, ito bumigsa, kaan ag-exercise ka, at alay kastala. The same. Praise ka, napigpigsan to ba ni Pastor Landukit din, siyak no pinagnaan? Senior na ito
Inuunangam siya 5 years. Hansa pa nga 5 years ato, baka 61 monsan. 61. Oh. Ngano pinagnanpin naman ni Juan niya, andun rito eh. Kurang exercise ako. Kung nakpiman ta siya kaming katawanan, panay ilugan da ka, ipanda ka, ijay ruangan ti pagpritsam. Tay mo ti pagmalian, alay ito'y mo. Idi awan pa itilugan, pag naak ti uray may isang aldaw nga magmagna kami. Nga matatangad na lugan, awanan nato, mabaling kat, ijay ruangan nga nila, tinda pa lang ikin pa lang kasi, ay apo. Sana mamingsan kat, oh Lord, tulungan dakta, medyo ibiro kong agpaisumat, tag-exercise. May isang kurang ko diyan. Ubingak pa lang, kasakalakay ni Pastor Lando ko, nalandukan pa, itisaka na, katapay nga itarayan laki dalan. So nga, ag-exercise sa'yo tibagi. But, godliness is profitable unto all things. Hallelujah! Pag itil na ti pagimbaga, no, ag-exercise ka ti godliness. Amen, nga banagan. Is-apply na, having promise of the life that now is in that which is to come. Kasano ti mag-i-practice ita? I-practice mo nga agbiag nga nabibindisyonan. I-practice mo nga you are healer and health. I-practice mo. I-practice. Haan nga day, agure alitada. Haan, i-practice mo. Kita nyo ti doktor, ni Carla, awan palang iti agasa na amunan nga doktor, iso nasakbay nga mang agas. Kasday ka na sayo. Practice. Agpanpanunot kayo, di kinasiasin mo, exercise mo, di mindset mo, di panagmulmulagat mo, panagsaom. Yes. Hallelujah. So, agapot tayo apply ko di, di napan kami, di kasaran, di 22. Siyempre, order kami nga order, di restaurant, at madiming agpa, mang disturbo, ijay kasaran. Amangan sumangpot kami man, siyak man ang problema na, pastor, pakanan nyo da pastor, kasi ay amok di ay. So tapnuhan da piman nga kasjay, taado tal aramidan da, mangan sayon dito restauran. Katadado kami jay, unsi kami samot. Oh, order, kami nga order. Sige, order. Yan. Ang kaamon nung manuti, ingka kargak di wallet ko, basta order. Edi mangan kami, adapi man, edi agbayad kami, adapi man ti agitid. Haan? Kayong agit-itin? Siyak ti agbayad. Kasi nga ruta practice. Amen? Hanga ka po ta pastor ka mo, si kadya ilibre anda nga kalayon. I-practice mo mat, nga si kati mangilibre. Tani madikit din, no, di pa pastor, da kami pa pastor, mairwam kami. Ito na dapat tuwanan mi. Imbis nga da kami nag-order, pinmanaw kami, tati amumi, adamang bayadan nga kanayon. Namin ano ako na naglugan ti jeep nga hanak nga nagbayad, takanayon nga adamang baybayan. So malidi ay practice. Amen? Ngam, day mas naligat nga kunak, awanan ka kat i-practice mo nga agbiag nga na bindisyonan na lalagay kasano di ay. Ngaming kalakalalag ko kay Lord kasano nga ma-exercise ti kasday. Kat tinulungan dak ni Lord nga awan ti word nga usarak nga mga explain. But no ikararagyo sa'yo maawatan di bagbaga. Idi ag-akak nga kasday, idi ang agpaiso nga mangyari in my life. So nga lagitatin na limad nga laing ni Apo Diyos. Sa bali ti laing tayo. Tadjay ti walking by faith. Ti binilib mo nga sika, ti kinasasinom, kini Jesus, practice it. Practice mo, day give mo, nga i-practice mo, day life mo in Christ. Amen? Isong ano, disim mo lang, kasupaligan, nasaktan ka, ada nang pasagitkin ka, practice mo, timang forgive. Hamo ko na nga, ayuna yun. Dapat kumalata yung nga namati awan ti kasla, ijay ka nga practice. Hallelujah.
Dahil liyan smukot na unat, ay natay na tuluyan. Kasi pangaligan, practice more of you, ako nalayay. Practice manan, sino manan, tidak duma. Ayan. Ilayo this is a rose nga kasi sitwasyon na i-practice ko Practice ko na day. Aglunit ka nga bimtak nga urat. Siyempre no, doktor, awan na katawan da ka. Madalusan ka nga blood dito'y ulo na kung kunakiday. Obey my commands si ka nga urat kung kunakpaiday hospital. Da kayo nga urat utak. Obey my command. I have the authority over you in the mighty name of Jesus. Kung kunakiday, practice nga ron. Katnuhan nga ag-obey ag-obey ka kunak kunam lasa practice nga takitam no agkuti di oras because amin nga na-create ag-obey that you word because ti word nga nagapo. Amen. Katnu adan ken ka di authority to speak ag-obey di urat ag-obey di tulang. So dinaawatak na dyan, practice ko kini Sister Rose. Hindi ko akat maslaw na ba'y, kasla nagtigang nga dyan gadil. Kung na lang may kat mo lang data, kasla gadil lang data. Kung na lang, ay, the mighty name of Jesus. Amen? So na dyan, i-practice yun. Hallelujah. Timay sa gabi nga karigatan ka dyan, ag-practice. Pipian no nakapractice kan. Medyo narigat yung mga practice. Kala na dyan, ag-aka nga nanabsog nga mabisin ka kasano nga tadi ay. Dagita tin narigat. So nag-ayunar ka, di dyan ka nag-practice. Kaslakan na nga, padasong nag-meditate nga kaslakan na nga. Dagita. Ti next level nga dalan nyo. Amen? Okay. Study ayan. Hallelujah. Fan into flame the gift that is in thee.